3 boda, još jedan korak bliže Brazilu. Da, još jedan korak, evo na pola puta smo od onog što je ispred nas kako bi došli do Brazila. Držat ću se onog što sam rekao. Ja sam već zaboravio ovu utakmicu. Pred nama je nova utakmica za 4 dana. Nužna 3 boda. Iz Velsa moramo donijeti kući, potvrditi ovu superiornost koju pokazujemo, ovu stabilnost, koncentraciju, disciplinu koja nas krasi. Ja mogu samo reći hvala Hrvatskoj, hvala svim našim navijačima. Kad igramo uz ljubav koju nam dajete, nema nam kraja. Budite takvi i dalje uz nas. Jasno, imamo pripremljene i one najvažnije trenutke ovog dvoboja. Prvo ćemo pogledati ta 2 sjajna pogotka iz prvog dijela, naša 2 Slavonca, Mandžukića i Olića. Nismo umirali u nekoj ljepoti od igre u tom trenutku, ali nije to bilo niti za očekivati od ovakve utakmice. Ova pogreška Kolarova nam je došla idealno. Ma gledajte, mi smo znali da će biti tvrda utakmica. Svak ko poznaje nogomet znao je kako će biti jako teško večeras. Jer Srbija je jedan izuzetan protivnik koji ima jako puno individualaca, ali koji je u stvaranju, to sam naglašavao. Dakle, oni imaju niz mladih talentiranih igrača koji će tek sazrijevati i doći možda jedan dan na razinu na koju bi željeli. Ja sam poručio prije par dana, iako su Srbi hvalili njihovu obranu kao najjači, najiskusniji dio tima, da mi imamo napadače u vidu Mandžukića i Olića koji su u stanju taj njihov bedem baciti na leđa i to se dogodilo danas. Mi nismo imali razloga srljati, iako sam ja najavljivao nekakve juriše, mi smo jasno, savršeno jasno znali kako moramo biti disciplinirani, kako nemamo razloga jurit, gubiti poziciju, kako moramo ostati kompaktni tijekom cijele utakmice. I presretan sam radi malog Matea. Prelomio sam noćas. Da, to smo morali pitati. To nam morate onako pod navodnike objasniti. Mi moramo stvarati. Mi Hrvatskoj moramo stvarati. On je pokazao svoj talent u Dinamu. Za njega je plaćeno koliko je plaćeno. On će sutra biti nositelj igre Intera. Mi Hrvatskoj moramo širiti kadar. Ja imam dužnost i obaveze onima koji će doći za mene ostaviti jednako dobro ili bolje kao što sam našao. I kakav je bio mali? A to je bio izvanredan za jednog debitanta, za jednog momka sa toliko malo godina, sa toliko malo utakmica u nogama, čista 10. Ostatak momčadi, je li tu uopće bilo? 10, svima 10 večeras. Mi ne smijemo tražiti slabosti u onome što smo prezentirali večeras, jer večeras je Srbija pala na leđa. To je jedna velika pobjeda, jedna pobjeda koja će ostati upisana. Znali smo da ne trebamo umirati u ljepoti, znali smo da je rezultat najvažniji i do njega smo došli. Vidjet ćemo sada jasno one najzanimljivije trenutke drugog dijela. Da, osim što je ovo za nas jasno slatka pobjeda, jer ipak Srbija je na drugoj strani. Sad smo ih zapravo izbacili uz trke. Jedan konkurent manje, mi imamo 13 bodova, čekamo jasno da se odigra još ove 2 utakmice Makedonija, Belgija, Škotska, Vels. Onda će nam i taj bodovni poredak biti sasvim jasan, ali ovo je velika pobjeda jasno u tom rezultatskom smislu. Pa ja se iskreno nadam kako naši večerašnji protivnici neće razmišljati poput vas da su eliminirani iz daljnjih kvalifikacija, jer to ne bi bilo dobro za one protivnike s kojima se imaju još susreti. Dok je nada živa, dok ima realne mogućnosti, ja sam siguran da će ova momčad njihova nastojati ostvariti pobjeda koliko je moguće, a na nama je da vodimo računa samo o sebi, da nastavimo ovako igrati, jer nema te sile koja će preživjeti ovdje pakao u Hrvatskoj koji smo im spremni pripremiti kad nam dođu na Megdan. Jučer ste nam rekli da već znate momčad za Vels da će biti drugačija nego li ova večerašnja. Šta je sada prvo važno? Kako ih sada ponovno vratiti u onaj pravi ritam? Jel ovo ipak mi se odmah sad vraćamo u ritam, dečki već sad su tamo u bazenu, hlade se, maseri rade svoj posao, idemo odmah u hotel. Ujutru je već trening regeneracijski, imat će sutra popodne slobodno otići do svojih obitelji i ja ću isto se zaleti do Splita, poljubiti svoju djecu i one najmilije. Prema tome provesti jednu noć fino u toplom domu i onda se vratiti ovamo od nedjelje predveče, prvi trening, priprema za Vels i idemo za Vels. Gospodo, Gorane, Čiro, Igor još uvijek tu, imate vi kako pitanje, neki dojam sa njim podijeliti? Ja sam već u samom početku mu čestitao na kuraži za Kovačića i mislim da je on ovo savršeno vodio, jer ljepota nogometne igre se je promijenila. Ovo je ljepota, ovo je jedna prava viteška borba. Igor sa svojim dečkama je napravio ono što smo svi priželjkivali. Ja mu čestitam od sveg srca, njemu i svim igračima i naravno onima koji su nas toliko zdušno podržavali našoj vjernoj i odanoj publici. Gorane? Ja bih samo još dodao kao jedan komentar utakmice.
s obzirom da smo svi očekivali veliku nadmoć u igri početkom utakmice, postavljanjem Kovačića. Iako se to nije dogodilo, ali ono što je jako bitno, imali smo koncentraciju, agresivnost i žustrinu. To je sve ono što nas je krasilo prvo poluvreme, zato smo i zabili ta dva pogotka praktički u situaciji kad se nisu stvarale šanse. To je isto jedna snaga reprezentacije, jer kad dođe igra, ono što mi imamo sa ovakvim igračima, onda tek ostali neće imati šanse. Igore, znam da imate druga obaveza još za kraj. Jer još se može nešto poželjeti u ovoj večeri ili ste dobili sve i na terenu i van njega što ste tražili? Možemo još svi poraditi, svi možemo još poraditi. Volio bi da nije bilo večeras ni ono malo vrijeđanja što je bilo, ni prema HNS-u, ni prema protivnicima ili osobama koje su bile nazočne. Mislim da svi zajedno možemo stvarati veliku budućnost hrvatskog nogometa. Trebamo zaboraviti neke stvari koje su bile u prošlosti, okrenuti se u budućnosti. Ja vas sve ljubim, čitavu Hrvatsku, čitavu dijasporu. Vatreni vas vole i idemo dalje zajedno. Igore, hvala puno. Mi ćemo, poštovani gledatelji, još jedan put skočiti do Mirte i do Nevene da vidimo kako je to izgledalo van Maksimira, kako je bilo na trgovima i ulicama u Zagrebu i Splitu. Večeras je naša fešta, orilo se prije nekoliko trenutaka na Zagrebačkom trgu, a nastavlja se slavlje dalje drugim navijačkim pjesmama, lupi petama, reci sve za Hrvatsku. Vjerujem da će pjevati mnogi večeras u cijeloj Hrvatskoj. Inače, predivna, pozitivna atmosfera ovdje na glavnom Zagrebačkom trgu. Sve je prošlo bez iti jednog incidenta. Uistinu treba pohvaliti sve ove navijače, njih otprilike oko 2000 koji su se okupili ovdje na Zagrebačkom trgu. Predivno su navijali i poslali smo uistinu lijepu sliku u svijet, jer primijetili smo ovdje i mnogo stranih novinara. Vjerujem da će se slavlje nastaviti do dugo u noć, možda je ovo poziv svim navijačima da dođu na ulice i proslave ovu veliku pobjedu. Malo je hladno, no vjerujem da u gužvi će se svi zagrijati. Idemo malo do Splita, nadam se toplijeg Splita. Mirta, što se pjevalo na splitskoj rivi? Tako je, dobra večer iz Splita. Kako će to tek ovdje biti fešta? Oko mene je mnoštvo navijača. Oni su inače utakmice osim ovdje na rivi gledali i po okolnim gradskim četvrtima, pa će se onda polako nakon utakmice početi spuštati ovdje do rive i slaviti. Ima ih ovdje izvan granica Hrvatske. Odakle ste? Iz Livna. Evo ga, vidimo da je tu i Bosna i Hercegovina večeras ovdje bila na utakmici, a osim što ih ima izvan Hrvatske, ima ih čak i sa drugih kontinenata. Where are you from? South Africa, Petersburg exactly. Dakle, ovi su navijači čak došli iz Južnoafričke republike. So, are you happy because of Croatia tonight? Yes, very. Croatia was the better team tonight. Evo i ovi navijači su zaista presretni zbog ovog sjajnog rezultata. Are you sorry because Croatia didn't play on the World Championship 2 years ago in South Africa? Yes, very sorry. We missed them there. We really like this country. That's why we came so far to come and visit you. Evo ga, ovi navijači iz Južne Afrike kažu da su tužni što Hrvatska nije igrala na svjetskom nogometnom prvenstvu prije 2 godine u Južnoj Africi, ali s ovom sjajnom pobjedom večeras Hrvatskoj su to kako širom otvorena vrata Brazila. Naravno, nije još uvijek gotov ovaj kvalifikacijski ciklus, ali uz ovako sjajne navijače Hrvatska će zasigurno igrati u Brazilu. Pa da čujemo za kraj Split. Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska! Doviđenja iz Splita, lijep pozdrav! Hrvatska, Hrvatska! Bravo, djevojke, hvala vam puno, a mi ponovno idemo do našeg Vikija, imamo još dojmova naših večerašnjih junaka. Evo, izvukli smo iz svlačionice Vedrana Čorluku. Vedrane, djelujete zaista umorno. Pa je, sigurno da je utakmica bila jako iscrpljujuća, ne samo fizički, nego i psihički. Jednostavno, puno se pisalo o toj utakmici i govorilo i bez obzira što smo mi željeli ostati sa strane, to je bilo jako teško. Ali i zbog toga jednostavno što smo igrali protiv jako kvalitetnog protivnika danas koji što smo i očekivali i zato je ova pobjeda jednostavno i slađa. Da sad, nakon što je sve to prošlo, da čujemo koliki je bio pritisak na vama uoči ove utakmice, koliko vas je to opterećivalo i jesu li vas ljudi iz stručnog stožera uspjeli izolirati? Pa iskreno oni su pokušavali, ali nisu jednostavno. Sigurno da ja ću biti iskren do četvrtka nisam osjetio taj jednostavno naboj i sve što ide uz ovu utakmicu, ali kada smo imali trening u Veslačkoj i pogotovo danas jednostavno shvaćaš da se događa nešto veliko.
i koliko god smo mi htjeli biti izolirani od toga svega, jednostavno ne možeš, ali isto toliko nam je drago, jer zbog ovih ljudi koji su došli i zbog svih ljudi koji su nas bodili preko televizije i na trgovima, ova pobjeda je slađa i ta pobjeda je za nju. I isto tako znamo da nas je večeras pratio i mali anđeo Nora i u ime ekipe ja izrazujem sućut njene familije. Hvala Vedranu. S nama je još i Ivan Rakitić. Ivane, čestitke na zaista fantastičnoj utakmici. Orali ste cijelu večer, svih 90 minuta i vi su igrači. Ja mislim da smo zaslužili ovu pobjedu, da smo dali stvarno od prve minute, stvarno do kraja smo dali sve od sebe. Radili smo za to, pripremali se dobro, ovi prošle dani nisu bili, rekao bi, jednostavni, ali dobro, ja mislim kad se izađe iz ove utakmice kao pobjednik, još s ovakvim jednim osjećajem, sa punim stadionom, sa svim ljudima koji su sa nama, još je to 3 puta slađe. Jesu li ove pogreške obrane srpske reprezentacije zapravo plod jednog konstantnog pritiska vas i suigrača? Pa dobro, ja kažem uvijek, nijedna greška neće doći samo od sebe. Znači, treba to tražiti, treba to izigrati, rekao bi. Znači, nekad se mora otvoriti nešto. Znači, bili smo, mislim, od početka odmah tu spremni da se borimo, vidjeli smo odmah da je teško za njih da izađu nazad. Čekali smo tu grešku, hvala Bog došla je i tu smo iskoristili. Ja mislim da je to samo, rekao bi, kao jedna slika ove reprezentacije, da se borimo, damo sve od sebe i na kraju krajeva, kažem, mislim da smo sasluženo pobjedili. Hvala Ivane i lijepo se proveselite večeras. Hvala. Toliko za sad, poštovani gledatelji, s ove pozicije mi nastavljamo šetnju Maksimirskim stadionom. Stjepan Balog je sa gostom. Idemo na vrh Maksimirskog stadiona gdje se dobro vidjela pobjeda Hrvatske protiv Srbije. Sa mnom izvršni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Damir Vrbanović. Vjerujem da ste više nego zadovoljni. Pa je jedna prekrasna nogometna večer. Znate da smo prije tjedan dana imali listu želja što smo htjeli postići danas. Evo u 8 sati ili 8:30 na večer. Evo, sve ovo što se danas desilo, to bi bilo na toj listi. Znači, fenomenalan dekor, fantastična utakmica, briljantna pobjeda, bez jedne jedine mrlje, fantastično ozračje. Ja doista od srca čestitam prvo igračima na jednoj emocionalnoj, jednoj borbenoj, jednoj stvarno onoj natjecateljskoj utakmici. 70 minuta besprijekornog nogometa u Maksimiru, bez jedine greške, bez jedine šanse za Srbiju. Dekor, dakle, ono što smo mi zapravo priželjkivali. Pokazali smo da Hrvatska, da navijači, hrvatski navijači, da Maksimir pokazuje jedno dostojanstvo, jedan ponos, jednu ljubav prema svojoj reprezentaciji. Nije skoro bilo zabilježeno, ja se ne mogu sjetiti nekog incidenta ili sitnih uvreda. Bilo je verbalnih delikata, ruku na srce. Ja osobno ne bih to apostrofirao, niti bi o tome dao neki veliki značaj. Uvijek će toga biti. Biće pojedinaca koji će pokušati iskoristiti ovu masu, ali generalno gledajući jedna prekrasna nogometna priča i stvarno trebamo uživati i možemo biti ponosni da smo bili sudionici ovakvog jednog spektakularnog događaja. Evo, razgovarali ste tamo i sa predsjednikom Saveza Srbije, pa kakvi su njihovi komentari? Pa dobro, oni naravno su tužni, jasno, nije im lako, oni su vjerojatno negdje u svojim mislima priželjkivali bolji rezultat, međutim, pošteno, iskreno, oni priznaju 2 stvari. Prvo, da je danas pobjedila sigurno bolja reprezentacija koja je više željela pobjedu, koja je emocionalno doživjela ovu utakmicu i emocionalno ušla u čitavu ovu priču i zasluženo pobjedila. S druge strane, čestitke stižu sa svih strana za ovakav jedan fenomenalan dekor i, kako oni kažu, dakle, jednu izvanrednu toplinu koju su doživjeli ovdje u Zagrebu i što nama doista budi ponos, jer smo doista htjeli pokazati da sve one objede ili nekakve primisli da bi se u okviru ili vezano za ovu utakmicu mogli dogoditi u Zagrebu se zapravo nisu desile. Zagreb je pokazao jedno dostojanstvo, čuo sam, dakle, i na ulici i okolo i na stadionu, odnosno na javnim površinama, skoro bez incidenta, što nas doista može veseliti. Znači, pobjeda na svakom polju. Hvala lijepo, točno, hvala lijepo na to. Eto, cijeni gledatelji, toliko za sada s ove pozicije. Vraćamo se sada u naš studio i dalje su sa nama Goran Vlahović i Ćiro Blažević. Možemo sada onako baš na miru još malo se vratiti na ovu utakmicu. Gorane, na kraju, jasno, pamtit će se tih 2:0, 3 boda, sve skupa sjajno. Hrvatska u kvalifikacijama nakon 5 nastupa na pola puta ima 13 bodova.
Da, što se tiče rezultata, zaista možemo biti zadovoljni. Večeras smo to nastavili nakon ovih posljednjih utakmica. Na neki način i direktnog protivnika, konkurenta udaljili od te pozicije za odlazak na svjetsko prvenstvo. Vjerujem da će to biti dodatan motiv da naši dečki nastave s ovakvim igrama, jer posebno ove utakmice koje smo vidjeli posljednje vrijeme su bile vrlo, vrlo kvalitetne. Večeras, ponavljamo to svi već nekoliko puta, nije bilo toliko ljepote, međutim emocije koje su bile uložene i sva ova žustrina i agresivnost naših reprezentativaca na kraju se ipak isplatila i ipak smo svi htjeli pobjedu, a to je ono najbitnije i to se dogodilo. Ponovno gledamo jasno ova dva pogotka. Čiro, znate, ne samo na tom jednom primjeru od prije 14 godina, ali znate kako je teško pripremati momčad za ovakvu utakmicu, koliko ih je teško ostaviti mirnima, potpuno koncentriranima, ali po svemu ovome što smo vidjeli na terenu, ili pogotovo svemu, čini se da Igor Štimac zaista u tome uspio. Apsolutno. Složit ću se potpuno da je uspio, jer uistinu bio je jedan problem kako sačuvati postojeću agresivnost, u isto vrijeme imati neophodnu lucidnost. Ovo je bio jedan uistinu dokaz, jedna potvrda da su hrvatski nogometaši apsolutno bili spremni, fizički da ne govorimo, ali ono što je bilo u ovom trenutku još teže, psihološki, apsolutno. Prije utakmice smo pričali pa se spominjao taj jedan minus ozljeda Ivana Perešića, ali u današnjem nogometu je teško očekivati da uvijek imate sve najjače snage na raspolaganje, ali tih pluseva u našoj momčadi, odlične forme naših igrača, od Mandžukića, Olića, fantastičnog Modrića, očito je sve to dovelo do toga da se potvrdi da je Hrvatska u ovom trenutku bolja momčad u Srbiji. Tu nema nikakve dvojbe, to smo znali i prije utakmice, ali trebalo je to konkretizirati. I to smo učinili i mislim da u ovom trenutku imamo puno razloga da svi slavimo i da očekujemo sa puno optimizma sve ono što nas čeka u nastavku. Pa da, evo, u ovom nabrajanju ovih igrača svih jednostavno kad pomislim da bi još nekao dodao, shvatim da bi zapravo do kraja praktički trebao izdiktirati cijeli sastav. Međutim, mislim da možda još ipak treba spomenuti i Čorluku koji je perfektno igrao prvo poluvrijeme i većinu drugog poluvremena zatvarao zajedno u suradnji naravno sa svim ostalim igračima. Međutim, kada imate takvu sigurnost odzad, praktički nismo im dozvolili puno toga, iako je bilo dvije situacije u koje su oni sa dva šuta. Tu je onda bio Stipe koji je fantastično obranio dva njihova opasna udarca i evo nismo im dozvolili niti da se upišu večeras. Bili smo u jednom trenutku vidjeli onaj podatak u samom otvaranju drugog poluvremena kako je posjed lopte bio strahovito velik na stranu Srbije, onda su naši nanizali 2-3 krasne akcije u samo par minuta. Vidjeli smo onaj fantastičan Modrićev prodor, pa sada još jedan krasan dribling Rakitića, tu je malo nedostajalo završnice. I Gorane, kad ste rekli da bi sve nabrojali, imam još jednog. Stipe Pletikosa. Opet se ponavlja stara priča. Kad god je trebalo, Pletikosa se ukaže u velikoj formi. Pa ja upravo sam to i rekao. Dakle, evo, to su te dvije situacije. Malo smo prije vidjeli, sada se ponavljaju. Da bi se pobjedilo u jednoj ovakvoj utakmici, naravno da trebaš imati puno raspoloženih igrača i mi smo ih večeras imali. Dakle, kad je se dogodio nekakva situacija gdje su nas protivnici ili izigrali, došli u poziciju, onda smo imali na golu izvrsnog Stipu koji je posebno u ovoj akciji, dakle u 2 navrata fantastično reagirao. Vidim, Čiro Blažević klima glavom s druge strane. Pletikosa je napravio ono što je uistinu nogometnog golmana podvig. U 2 navrata on potpuno izglednu situaciju je spriječio i mislim da on pripada onoj trojici, četvorici, jer svi su bili dobri, kako kaže moj Goran, ali ako mi dozvolite, ne mogu se oteti dojmu da ne pohvalim i Joe Šimunića. Čorluka je bio apsolutno imperator od Draga, ali Luka Modrić, očekivali smo od njega jedno razigravanje svoje ekipe, ali oduzimanje lopte u prvi 20 minuta on je ko kamikaza ušao u duel i odnio lopte, a onaj centar šut od Srne koji nam je donio drugi gol, pa to je... Idemo do kraja, jednostavno sve ih moramo nabrojati. A onda nabrojaj ti, imaš pravo. Imamo mi jasno još i reakcija na ovu sjajnu hrvatsku pobjedu, da vidimo koga je negdje po Maksimirskom stadionu lovila Lana Banelli.
Lijep pozdrav poštovani gledatelji iz VIP šatora gdje polako navijači sa tribina stižu ovdje. Biće ovdje naravno veselo i slavljeničko raspoloženje kako to i zaslužuje ova utakmica i na kraju krajnji rezultat. Sa mnom je gospodin Ante Čačić, bivši trener Dinama, pa evo da čujemo i vaš komentar na utakmicu. Šta reći, napravili smo jedan sjajan rezultat, čisto uvjerljiva pobjeda protiv jedne reprezentacije koja naravno nam je u ovo zadnje vrijeme, barem očekivanja su bila da će biti puno teže nego što se na kraju to dogodilo. Mislim da smo s ovom pobjedom napravili veliki posao, odnosno da smo se jako približili Brazilu. Naravno još nije sve gotovo, ne smijemo se opuštati, ali sigurno nam dajemo za pravo da ovih utakmice koje su iza nas su pokazali da smo favoriti u ovoj grupi i nadam se da će naša reprezentacija na kraju napraviti ono što svi očekujemo, to je da se plasiramo u Brazil. Upravo tako, Brazil se smiješi sve bliže, na sredini smo sada kvalifikacijskog ciklusa i ono što veseli da reprezentacija iz utakmice u utakmicu izgleda sve bolje. Slažem se, reprezentacija od prvog trenutka pokazala da je kvalitetnija. Bili smo dovoljno strpljivi, mudri, čekali smo njihovu grešku, dočekali smo je i na kraju smo znali utakmicu dovesti do samoga kraja. Veliko je zadovoljstvo biti na ovakvoj jednoj utakmici, bili smo prisutni u jednoj baš sportskoj atmosferi i pokazali smo da, osim što igramo dobro nogomet, znamo se jako dobro ponašati. A ono što još također veseli naši napadači, ne samo da bilježe sjajne uspjehe u svojim klubovima, već nastavljaju i u reprezentativnom dresu. Da, igre Mandžukića i Olče danas su to definitivno potvrdile. Međutim, danas bi ja istaknuo momčad, isto tako bi spomenuo kolegu Igora, izbornika našega, koji je po meni odlično postavio momčad, dobro je vodio cijelu utakmicu, odluka da počne sa Kovačićem je bila stvarno opravdana iz razloga što smo očekivali jednu postavljenu obranu Srba i trebalo nam jedan igrač koji će uz Modića kontrolirati igru sa Kranjčarom i na tome i velika zasluga naravno i njegova na ovom dobrom rezultatu. Gospodine Čačiću, hvala vam. Hvala i vama. A sada ćemo još jednom skočiti do Beograda, drugi puta danas, minute za kolegu Petra Vlahova. Evo, pozdrav iz Beograda. Čini se da su Beograđani prilično mirno primili ovaj poraz. Ulice su mirne. Bile su naravno do malo prije prazne. Pratila se utakmica u kafićima, u domovima. Ovdje iza mene u središtu grada pojavile su se i ophodnje policije. Zlu ne trebalo, ali mislim da s obzirom na sve ono što se događa u ovom trenutku neće biti potrebe za bilo kakvim intervencijama. Sa mnom je večeras zvijezdina legenda, gospodin Stanislav Karasi, dobro večer. Evo, zanimljivo će biti vaš komentar, što je po vama presudilo utakmicu, izuzmemo li ona dva primljena gola srpske reprezentacije? Pre svega čestitam hrvatskoj reprezentaciji na pobjedi i moram da kažem da prvi put da se odvija jedna ovakva utakmica u prisustvu 35.000 ljudi bez ikakvog incidenta. I čestitam navijačima i dokazali su da ipak zaslužuju ovakav fudbal kakav imaju u Zagrebu. Ja bih volao da takva atmosfera bude i u Beogradu. Što se tiče naše utakmice i rezultata, on je realan, mogo je da bude i drugačiji, da smo imali više znanja u završnici, pogotovo u drugom poluvremenu. Bilo je izborničkih pogreški. Ali je bilo dosta problema. Problema već u startu, igranje Šćepovića za sve nas, nadam se, sportske ljude je bilo iznenađenje veliko i to je u stvari zakočilo moment da ne može da promeni drugog igrača u drugom poluvremenu kad je još jedan igrač ili manevarski ili napadač trebao da uđe u igru. Da. Čini se da će izbornik Mihajlović imati sada brojne kritike, neki čak spominju i njegovu ostavku. Ima li izgleda za to? Pa ja ne verujem. Mislim da je savez stao iza Mihe i da je dozvolio da se ekipa ovoliko podmladi. Mislim da je mlada ekipa podlega atmosferi, onako kako sam i najavljivao u vašem razgovoru pre početka utakmice. I nije nikakvo iznenađenje. Međutim, mislim da će on biti na udaru kritike i to veoma, veoma žestoko.
i da će mnogi sigurno oni njegovi protivnici tražiti njegovu ostavku. Spomenuli ste problem što srpska reprezentacija zapravo nema taj kult reprezentacije i u prijenosu ovdašnjih komentatora najviše su se doslovno divili tome što hrvatska reprezentacija ima takve navijače, takav nacionalni naboj, takav nacionalni ponos naravno u okvirima sporta, a to srpska reprezentacija nema. Je li to problem? Pa jeste veliki problem, pogotovo za ekipu koja se stvara. Mladi nemaju podršku. Ono što nije bilo dobro, to upozorenje UEFA koje je dozvolilo da se igra utakmica bez publike, jer fudbal se igra za publiku. A igrati na strani bez ikakve pomoći, barem jednog navijača, mislim, ili da ne govorimo o rukovodstvima, to je ipak jedan ovako negativan potez, mislim, UEFA. Ali ono što treba naglasiti to je da stvarno Hrvatska ima mnogo bolje navijače u svakom delu, jer kad god smo igrali, da li to bio košarka, rukomet, fudbal, navijači Hrvatske su bili dominantni, nosili su svoje igrače. I bili presudni. Evo, gospodine Karasi, hvala za ovaj ekskluzivni intervju. Evo, toliko za sada, kažem, iz mirnoga Beograda. Čini se da ipak nisu došli do onog željenoga iznenađenja u Zagrebu. Hvala ti, Petre, a mi dalje nastavljamo sa našim programom. Ponovno smo se malo pojačali u studiju, sa nama naše oko Sokolovo, Mateo Veusa. Mateo, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Džinejt Čakir, to je ime koje dosta čujemo posljednjih tjedana. Mnogima se nije svidjelo kad je on postao čovjek koji će voditi ovu utakmicu. Pa nije, ali mislim da nemamo što mi prigovoriti. Stvarno mislim da je odlično sudio utakmicu, s obzirom da smo hvalili sve naše reprezentativce, pa možemo i suca. Moramo i suca, da. UEFA, FIFA, kako god pogledamo, njega drže za jednog od najboljih sudaca. Poslalo ga je na ovu, ipak za suca, nezgodnu utakmicu. Kakav je bio Čakir za vrijeme ovih 90 i kusur minuta? Pa sagledavajući sve, mislim da je vrlo dobro sudio utakmicu, iako moramo reći da je on malo skrenuo sa svog normalnog, uobičajenog kursa što se tiče suđenja. 50 prekršaja na ovoj utakmici, što često znamo reći za derbi Dinamo Hajduk ili obratno, da je 50 prekršaja, da to sudu samo naši suci. Ali on to očito sve držao pod kontrolom, odmah od početka. On je odlučio od početka jednostavno da sasjeće sve u korijenu. Interesantno da je bilo 25 prekršaja u prvom poluvremenu, 25 u drugoj, i druga stvar interesantna da je on svoj prosjek od 5 žutih kartona po utakmici na ovoj utakmici sveo svega na 3. Znači, dokaz da je zapravo gruba utakmica nije bila. Puno prekršaja, da ne bi izmakle stvari kontroli, samo 3 žuta kartona, sve nekako... Igrači su sigurno pomogli i sucu i mislim da je stvarno utakmica odigrana u duhu pravila. I tražili smo neke pogreške, baš smo htjeli biti zločesti, ali nismo baš puno toga našli. Imamo zapravo samo dvije situacije. Prva je iz 15. minute, ono jedno zaleđe koje je svirano Mandžukiću, na prvi pogled sporno, ali čini se na kraju da je to bila ispravna odluka turskih sudaca. Ovdje su u prvom momentu čak, vjerojatno su svi mislili da je onda sudio prekršaj nad vratarom, ali u momentu upućivanja lopte sada, evo vidimo situaciju, i on nakon toga koristi nedozvoljenu situaciju i ispravna je odluka suca da se radi o zaleđu nedozvoljenoj poziciji. Da, to je bila nekakva reakcija iz tribina, jasno, jer je Mandžukić zabio pogodak poslije toga. Još jedna situacija iz 33. minute, prekršaj Olića na srbijanskom reprezentativcu Nastasiću. Mislim da je ta situacija isto spremna, a to je bila jedna oteta lopta u jednoj dobroj poziciji za našu reprezentaciju. Ma jes, ali ipak ja mislim da se ovdje radi o produženoj nogi Olića, tako da odluka možemo reći ispravna, pogotovo što više nema smisla raspravljati o ovom detalju. Širo Blažević čeka već spreman ko puška. Ovo si apsolutno subjektivno rekao, ovo nema govora. Moramo malo zaštiti. Dobro, onda je drugo, pa to, onda kaži tako da... Pa tako sam kazao. Sad kad je 2:0 sve u redu, sve pa gori, nemamo što pričati o tom.